If you walk to school and your friend takes a bus, who arrives first? Surprise! It's not always the bus. Niba wowe ujya ku ishuri cyangwa ku kazi n'amaguru, abandi bakagenda na bisi, ninde ugerayo mbere? Biratangaje kuba buri gihe atari bisi. Before I reveal the secret, please subscribe, like and share. Mbere y'uko nkubwira ibanga, kora subscribe, ukande kuri like, kandi iri somo urihe na bagenzi bawe. Some children walk, others go by bus, but all of them reach there on time. Hari abana bamwe bajya ku ishuri, abandi bakagenda n'amaguru, ariko bose bakahagera ku gihe. Stay with us, remember to subscribe and enjoy the lesson. Komeza ubane natwe kandi iri somo rikuryohere. All together, let's learn this short story. Let's read together this short story. Twese hamwe reka twigire hamwe aka gakuru kagufi. Nimureke dusomere hamwe kano gakuru kagufi. It starts with, gatangira kavuga ngo, every morning, Keza and her brother Claude get ready for school. Keza walks to school with her friends. It takes her about 25 minutes. She enjoys the walk because she talks with her friends and sees cows grazing in the field along the way. Claude rides his bicycle. It takes him only 10 minutes to reach school. Their neighbor, Musa, goes to school by car. His uncle drives him. It takes them just 5 minutes. Even though they travel in different ways, Keza, Claude, and Musa all arrive at school on time before 7:30. No problem. YouTube has allowed us to zoom in. If you see that it's not clear to read, please zoom in to enlarge. Nta kibazo rwose, YouTube yatwemereye ko dushobora kuzuminga kugira ngo ibintu tubibone neza. Ubwo rero nubona utabibona neza bitari kugaragara neza, ukore zoom. So every morning bivuze buri mu gitondo. Every morning, buri gitondo. Keza and her brother Claude get ready for school. Keza n'umuvandimwe we Claude bahora biteguye kujya ku ishuri mu gitondo. Claude ni brother wa Keza cyangwa se musaza we. Ubwo niba Keza ari umuhungu yaba ari murumuna we, kuko ari umukobwa ubwo ni brother we, ni musaza we. It takes her about 25 minutes. Ngo bimufata iminota 25 kugira ngo agere ku ishuri. Urumva ko Keza ari umukobwa turimo turasuzuma. She enjoys the walk because she talks with her friends and sees cow grazing in the fields along the way. Hano aka gakuru karavuga ngo akunda kugenda n'amaguru kubera ko akunda ibiganiro by'inshuti ze, kandi akakunda kubona ukuntu inka ziba ziri kurisha mu mirima mu gihe arimo agenda hafi aho ngaho, hafi y'inzira banyuramo bajya ku ishuri. Ibyo nibyo bituma Keza yumva nyine akunze gukora urugendo. So Claude rides his bicycle. Claude wa muvandimwe wa Keza we atwara igare. It takes him only 10 minutes to reach school. Ngo bimutwara cyangwa bimusaba. It takes ni bisaba, bimutwara. Only ni gusa nta yindi minota irenze. Only 10 minutes to reach school. Bimutwara iminota 10 yonyine kugira ngo abageze hehe ku ishuri. Their neighbor Musa goes to school by car. Hano gakuru karatubwira ko umuturanyi wabo witwa Musa ajya ku ishuri n'imodoka. We akoresha imodoka. Their neighbor bivuga umuturanyi.
umuturanyi wabo. Goes to school. Goes ni igikorwa gihoraho, ahora ajya ku ishuri n'imodoka. His uncle drives him. His uncle ni nyirarume. Nyirarume we niwe umutwara. His uncle drives him. It takes them just 5 minutes. Birumvikana ko kuba bo bagenda n'imodoka ngo bibatwara iminota 5 gusa. It takes bifata, bitwara. Them nibo ibatwara, bobo bibasaba iminota 5. Even though they travel in different ways, ngo nubwo bagenda banyuze mu nzira zitandukanye, ubwo urumva n'uburyo butandukanye, bamwe n'amaguru, abandi n'imodoka, abandi n'igare. Either Keza, Claude and Musa, yaba Keza, Claude ndetse na Musa, or bivuga bose, arrive bagera at school on time before 7:30. Bose bagera ku ishuri hakiri kare, mbere y'igihe, ku gihe, mbere ya 9:30. Do you get me? Ese murimo kunyumva neza? Ni ukuvuga ngo hari Keza ugenda n'amaguru ari kumwe n'inshuti ze, birumvikana nazo zigenda n'amaguru batera urwenya. Claude musaza we akagenda n'igare. Musa nk'umuturanyi wabo akagenda n'imodoka. Bose rero icyo bahuriyeho bagerera ku ishuri ku gihe. Ubwo rero either you travel on foot, by car, by bicycle, you reach to school on the same time. Yaba bagenda n'amaguru, yaba bagenda n'igare, yaba bagenda n'imodoka, nk'uko nari maze kubivuga, nanone bagerera ku ishuri ku gihe. So are you ready to answer short questions about this short story? Ese witeguye gusubiza ibibazo bigufiya kuri aka gakuru? Be ready now. First question. Ikibazo cya mbere. Who walks to school? Ninde wajyaga ku ishuri? Answer is Keza walks to school with her friends. Nkuko twabibonye, Keza niwe ujya ku ishuri n'amaguru, ariko ari kumwe n'inshuti ze. That is the answer. Keza walk to school with her friends. To walk ni ukugenda n'amaguru. Walks ya eri ndende. To walk, walks, ajya ku ishuri n'amaguru ari kumwe n'inshuti ze. Icyo ni cyo gisubizo cy'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri. How long does it take Claude to ride to school? How long does it take Claude to ride to school? Claude bimutwara igihe kingana iki kugira ngo agere ku ishuri? How long bivuga ni mu gihe kingana iki. How long ni mu gihe kingana iki Claude agera ku ishuri atwaye igare? As you have seen, it takes him only 10 minutes. It takes him only 10 minutes. Nk'uko twabibonye, bimufata iminota 10 yonyine. Akajambo ngo only twabonye ko bisobanura gusa, iminota 10 yonyine niyo bimutwara rwose. Question number 3. Who travels by car? Who travels by car? Ikibazo cya gatatu, ninde ujya ku ishuri n'imodoka? As we have seen, is their neighbor Musa. Nk'uko twabibonye, ni umuturanyi wabo ari we Musa. Niwe rwose ujya ku ishuri n'imodoka. Ubu ni umuturanyi wa Keza ndetse na Claude. Nibo bagenda n'imodoka rwose. Question number 4. What time do they all arrive at school? Ni iyihe saha bombi bagerera ku ishuri, cyangwa se ni ikihe gihe bose bagerera ku ishuri? Let's see the answer. Reka turebe igisubizo.
We have seen that they all arrive at school on time before 7:30. Nk'uko twabibonye bose bagerera ku ishuri ku gihe saa moya n'igice. Nako n'imbere, mbere yaho, mbere ya saa moya n'igice. The last question is for you, dear learner. Ikibazo cya nyuma ni icyawe munyeshuri urimo kwiga uduteze amatwi. And dear parents, please help them to learn and to read. Kandi babyeyi namwe mubafashe bamenye gusoma, bamenye, bige, bamenye. So, the last question, number 5, ikibazo cya gatanu aricyo cya nyuma. Do you arrive at school on time? At what time? Ese ugerera ku ishuri igihe? Uhagera ku gihe? Nimba uhagera ku gihe, uhagera sangahe? Please, this lesson is at the end. Iri somo rirasoje. We have seen many things. Twabonye ibintu byinshi about how, whether to reach school, but everyone can reach there. Either you walk on foot or you walk by bus or by bicycle. The necessary is to reach there. Icy'ingenzi ni uko uhagera. So, if this lesson was helpful, please remember to subscribe, like, comment and share as soon as possible. Iri somo niba ryagufashije, wibuke gukora subscribe, ukande ka kamenyetso ka like, utange comment kugira ngo unatubwire isomo tuzabateguriraho ubutaha. Uwifuza icyo wifuza wakitubwira in comment. So thank you. See you the next lesson we are about to come. Thank you for watching.